Yes, i Burundi byakomeye byamaze kuba ibindi by'umwihariko kudeta zikomeje kuvuza ubuha mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura Gitega ku muhanda by'umwihariko witwa General Neva abahungu bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Burundi bari kumugira amajanja bwana Karimba Aimable umugoroba mwiza umugoroba mwiza umugoroba w'umugisha Moses ndetse kandi umugoroba w'umugisha ku bakunzi ba TV Duniani Kote Moses ndongera mvuga nti ibintu byazambye ndetse kandi ibintu byakomeye cyane Bujumbura igikuba ni cyose bati Perezida Evariste Ndayishimiye agiye mwirahira rya Perezida mugenzi we asanze intebe yicaweho n'abanzi be ntago ibintu biri bworohengira ngo namwe mu makuru tugiye kwa tuva imuzi n'imuzingo nubwo kugeza amaginga ya bitari byaba confirmed ariko igihugu cy'u Burundi kirimo kiratutumbamo kudeta Evariste Ndayishimiye rero nyuma yo kuva mu gihugu cya Tanzania by'umwihariko bari bongeye bamushoje ariko Imana isa nkayiza gukinga akaboko muri rusange ngira ngo bwana Karimba Aimable namwe mu makuru tugiye kwa twinjiramo muri ano masani mugoroba igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu navuga ko ibyacu byamaze kuba agatiranzamba kanyina wanzamba mu mihanda y'Ibujumbura imodoka nta kugenda zahagaze barimo barasaka ibintu bimeze nabi cyane ngira ngo turaje tubyinjiremo amabariyeri yamaze kuba menshi abashyigikiye General Neva n'abashyigikiye General Prime Niyongabo turaje tubyinjiremo mu buryo bwihuse cyane ngira ngo bwana Karimba Aimable ngaho babanze bamenye se abashyigikiye Prime Niyongabo ni bandi kubera iki Prime Niyongabo ni nimero ya mbere mu bantu bari gushinzwa kuba yego batera kudeta batera kudeta cyangwa bayifite mu ruhare yes ngira ngo bwana Karimba Aimable tugiye kwa tubyinjiramo mu makuru by'umwihariko mu buryo bwihuse gusa mbere yo kugira ngo tubyinjiremo reka tubanze dusuza abantu banzu bahikaze mu minota mike cyane mpite mbabwira ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kwibandaho aturuka mu gihugu cy'u Burundi asigaye duhite tubyinjira mu buryo bwihuse cyane mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikirana bari Rwanda amajyepfo amajyaruguru ibirengerazuba ibirasirazuba ndanasuza kandi abakunzi bacu badukurikirana bari Burundi dore murabibona ko background n'ubundi twahageze baba babibona ariko yuko twaba tumaze comment mujye mutubwira tahani yego hari indirimbo nyarwanda hani ahani yego ni mu gihe kandi turi busuza abakunzi bacu badukurikira bari Uganda Kenya Tanzania abadukurikirana bari muri Republika Demokarasi ya Kongo muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange n'ahandi tutavuze twabashuje ni mu gihe kandi dusuza abadukurikira bari Zimbabwe Malawi South Africa bariyo ndetse kandi no mu bindi bihugu bitandukanye byano muri Afrika mu gihe kandi ku mugabane w'Uburayi turasuza abari Bwongereza tugasuza abari mu Bufaransa mu Budage mu Birigi bariyo Australia bariyo Moses mu gihe kandi dusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari muri leta zunze ubumwe za Amerika abari mu bice byinshi bitandukanye New York hari umuntu unyandikira ambwira ko ariyo harabari za Miami harabiri mu bice byinshi bitandukanye twongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani muri Aziya ntago twagenda tutashuje abantu bari mu Bushinwa abari muri za Omani abari muri za Katari mu bice byinshi bitandukanye nyamuneka tubifurije kumererwa neza ariko yego Moses tubabwira tuti tuzanye ikitwa update zidasanzwe update ni muzajye mubona twiyiziye aha mujye mumenya ko tuzanye amakuru y'ubwino tuzanye amakuru y'ubwino kandi ibi bintu biba byatugoye biba byaduhenze hari umuntu wambwiye ati ari ahantu suko 25 izahakora drone zijya kurasa ari ahantu nimwebwe zizahiraho dore ko mwana dusanze iwacu ariko natwe ni iwacu nibuke ko turi n'abavandimwe yes no kuvanga bwana Karimba Aimable na makuru muri ano masani mugoroba ugiye kunyemera tugaruka Ibujumbura tubwire abantu yuko imihanda byamaze gukomera yamaze gufungwa nyuma yuko uwitwa General Neva by'umwihariko kari kamubayeho avuye mu gihugu cya Tanzania mwirahira rya Samia Suluhu Hassan by'umwihariko bivugwa ko arahiye nawe akarahira mu kigo cya gisirikare gikomeye muri Tanzania ngira ngo bwana Karimba Aimable na makuru tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo uraza kunyemera tugaruke ku kijyanye na CNDD abari gushaka gutera kudeta uwitwa General Neva imibare twamaze kuba tuyizana ni bamwe mu bo bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Burundi turaza kwikomozaho bwana Karimba Aimable uraza kunyemera dusimbukire mu bice bye bitandukanye by'umwihariko Gitega turebe uko bihagaze turaza kureba abaturage amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana mu mujyi wa Bujumbura mu
masaha nijoro bivugwa ko Red Tabara iki gihugu cy'u Burundi yamaze kukigeramo mu buryo bwimbitse kandi budasanze. Ibyo byose turaza kuba tubikomoza, uraza kunyemera tugaruka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndada International Airport. Bwana Karimba Aimable hari amakuru atugeza ari kuvugwa ku witwa General Guillaume Bunyoni, turaza kuyakomozaho. Ariko kandi Bwana Karimba Aimable nahoze mbona ibitangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi bivuga ku nkuru mpamo ku kijyanye by'umwihariko n'ibijyanye n'amatora agomba kuba mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bati ntaga amatora azaba agomba kuba mu mwaka wa 2027, ngira ngo turaje dutanga ukuri ndetse n'ibyo turimo turabona birimo birajya imbere mu gihugu cy'u Burundi, kuko tuba dufite abarundi benshi baduhaye amakuru. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable muri ano masaha ya nimugoroba uraza kunyemera, ariko nibutsa abantu ko turi ku itariki 3 z'ukwa 11 2024. Uraza kunyemerera tunyarukire by'umwihariko Cibitoke. Mbabwire yuko igihugu cy'u Burundi kimaze kwasuka ingabo nyinshi, imibare y'abasirikare benshi maze kwagira. Oya nabibonye, hari amakamyo y'imodoka maze kubona agera kuri 5 azanye mu modoka yazanye hano za Rumonge, ayandi aje hano za Makamba. Urumva ni mu bice byegereye ku mupaka uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba bukomeye yuko isegonda ku isegonda cyakwinjirirwa, ariko umwanzi wakinjirira ashobora guturuka muri Kongo cyane, dore yuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ati Red Tabara iriyo, dore yuko cyane bavuga bati mama 23 nayo ishobora kutugabaho ibitero, dore yuko tutayoroheye twirwaneho yatugabaho ibitero. Ese mama 23 ya supportinga Red Tabara cyangwa se twirwaneho ya supportinga Red Tabara nyuma y'abaturage benshi bari kwicwa n'abarundi? Muri kubona ibikorwa byinshi kugaragara hano mu marembo ya za Kingwengwe, Kihande, mu bisozi ya za Minembwe hariya, kuna abarundi bari guhohotera abaturage bahariya. Cyo ni ikibazo gikomeye kiri no gutuma leta y'igihugu cy'u Burundi ivuga iti n'ubw'intambara twayishoyemo, n'ubw'intambara twayijemo dushakamo inyungu, ni intambara igiye kuduteza ibibazo cyane ku ruhande rw'umutekano wacu ukomeje gukemangwa. Ngira ngo ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cyacu, abagore bafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi benshi bavuga bati n'abapfuye umwaka ushije n'undi ntago tubazi, ntabwo tuzabashyize tubona nta n'indi shyaka baro twabonye. Ibibazo ubona yuko bikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi kandi biri guturuka kuki kuri iyi situation y'aba basirikare ukorezwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone no mu gihugu cy'u Burundi ubwaho biragaragara ko abaturage bafite gahunda yo gukora revolution kabisa. Revolution barayishaka, baravuga bati inzara irakabije, inzara iri kubuza ubuhoro biri kubura, ubwo butare mucuruza mujyana hanze nta kintu butumarira, ubutare butagira icyo butumarira kugira ngo iterambere mu gihugu cy'u Burundi rize, abana bacu bige, ibikorwa remezo byiyongera, inganda zize, urubyiruko rubona akazi. Ubwo butare rwose ni urubutare. Hari umuntu wambwiye ati buriya butare mubona uriya mugabo acuruza iriya ndamubona buriya niho bwigira. Ni ukuvuga ngo Bwana Karimba Aimable tugiye kuba tubikomozaho byinshi tubiva imuzi n'imuzingo, ngira ngo turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubwo rero abantu tubahaye ikaze muri ano makuru ya nimugoroba. Bwana Karimba Aimable ngira ngo General Neva mu kwitabira irahira rya Samia Suluhu Hassan ni bimwe mu bintu twahoze dukurikirana guhera mu masaha mu gitondo bijyanye n'irahira, by'umwihariko dukomeza kuyikurikirana. Ariko nyuma gato twumva hari amakuru yatugezeho mu kanya gato gashize yemeza ko hari uwari wicaye ngo ni mu ntebe y'uwitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo birumvikana perezida ari kuva mu nama agasanga intebe ye bagize gute bayicayemo. Amakuru dufite rero nuko imodoka yo mu bwoko bwa Scania yongeye kugerageza kumwitambika ku muhanda Gitega Bujumbura, ikaba yari murigishije, ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Ibi bintu bimaze kuba inshuro zigera kuri 3. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Bwana Karimba Aimable ndagira ngo by'umwihariko ibi bintu tuze kubyinjiramo. Ese General Neva kuba abaturage abanyapolitike bakomeye batarimo barashaka yuko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 bikaba biri no kuvuga ko amatora atazaba. Ibi bintu urabivugaho iki? Ese ubu bwicanyi bukomeje kugenda bumuhusha urabuvugaho iki? Ni bande babyihisha inyuma k'amakuru twakomeje kugenda tuyakurikirwa tuyahabwa n'abarundi b'indani? Bimeze bite? Amakuru mufite nayahe? Perezida Evariste Ndayishimiye rero mbere na mbere amakuru nahawe nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'umugambi wabaye ajya muri igihugu cya Tanzania mu ruzinduko rwo gushyigikira Samia Suluhu Hassan perezida mugenzi we, nuko uno mu perezida ngo uyu mugambi yari wihishe inyuma n'umugabo ufite ipeti rya koroneri witwa Habimana Emmanuel. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bayobozi yungirije umuyobozi mukuru w'abasirikare barinda Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikavuga yuko kandi
uyu mugabo akaba ari mubyara we nyina wa Habimana Emmanuel akaba avukana na se wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Yego. Bikavuga yuko rero uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yamwizereyemo bitewe nuko bavukana, bitewe nuko ari umunyamuryango w'indani ya ndani mu maraso. Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ati ariko uyu muntu dufitanye isano ryo mu maraso ntago yangambanira. Bikavuga yuko mbere yuko ajya ku butaka bwa Tanzania uyu Habimana Emmanuel usanzwe ufite ipeti rya kapiteni ndetse kandi ufite inshingano nyinshi zirimo n'izo kumurinda no gukontorora ibikorwa byinshi bitandukanye birimo n'ibikorwa by'ubutasi cyane bishingiye ku mutekano we. Biravuga yuko uyu Habimana Emmanuel hari umugambi yari yapanze we na Perezida Purutawe yari yapanze n'uwitwa General Prime Niyongabo, umugambi wo guhirika uyu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko uyu mugambi uza kugira ute? Uyu mugambi uza gupfuba bitewe nuko uyu mugambi ngo hari abasirikare bagera kuri 3 batigeze bawumvikanaho. Abo 3 rero biravuga yuko uwitwa ngo ni bamwitandera Hakizimana Damascene, hakaba n'undi witwa ngo ni Gisire Ngabikiza. Abo bagabo babiri Gisire Ngabikiza na Damascene niba bivanze muri uwo mugambi, ariko bikavuga yuko umugambi buryo wari wapanzwe. Abo bose bikavuga yuko ari n'ikiryango cya hafi ndetse kandi n'umuryango wa kure wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikavuga yuko impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yimitse ikintu cyitwa politike ishingiye ku ivangura umuryango, ivangura turere, ivangura amoko, ibintu nk'ibyo. Ibi rero akibwira yuko ari byo bintu bizamufasha kuyobora igihugu cye cy'u Burundi. Kugira ngo iyi politike mwagiye mubibona ko yagiye ikoreshwa n'abanyepolitike batandukanye no ku mugabane w'Uburayi, hari benshi twagiye tubona babikora ku isi muri rusange, na hano muri Afurika twagiye tubibona bati nimba acamo ibice nkafata igice kimwe nkakiyobora iki ngiki kikanyumva, icyo nshyigikiye kizamfasha gufightinga ku byo n'abandi batanyumva bazanshyigikira. Ibyo rero nibyo byabaye ikibazo. Navuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ikintu gihari afite umugambi ndetse kandi n'imbaraga ndende, afite intego yihaye ubona ko atazashobora zirenze ubushobozi bwe, ku buryo niyo ubonye ifoto ye ukabona na video ye ubona ikintu cy'icyoba mu maso ye cyangwa buri muntu wese arabibona. Rero bikavuga yuko iki kintu yakoze cyo kwiyegereza aba bantu yita ngo n'abanyamuryango be. Bikavuga yuko abanyamuryango be aba ba Damascene nkubwiye, aba ba Habimana Emmanuel nkubwiye o kapiteni ufite n'inshingano nyinshi zimo nizo kumuyobora. Bivuga yuko yari afite umugambi ukomeye cyane na Perezida Protana na General Prime Niyongabo wo kumukura ku butegetsi. Bivuga yuko hari ibintu batumvikanyeho birimo ibyo gufatanya n'umutwe witwa FDLR wavuye mu Rwanda ugahungira ku butaka bwa Kongo no mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi muri bo bagatwarwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko imiryango mpuzamahanga yagiye gukora ubushakashatsi kugira ngo irebe Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite aba FDLR bangahe. Kisekedi agahita afata umwanzuro bamwe akabahereza Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikavuga yuko rero uwo mugambi Perezida Evariste Ndayishimiye kuwumvikanaho neza n'abandi basirikare b'igihugu cye ndetse n'abadede bagenzi be byagoranye cyane. Bikavuga yuko ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye uko umunsi ugenda uzaza undi akomeje kugenda kwepa kudeta. Nk'ubu ngubu kudeta impamvu isa naho yazimirijwemo, cyangwa se impamvu y'ikudeta itabaye neza, nuko bivuga yuko habayeho kutumvikana hagati y'aba bagabo bagera kuri 4 maze kukubwira. Birumvikana ngira ngo Bwana Karemba Aimable, amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Si ibyo gusa kandi uko ibi byose biri kuba ni nako muri CNDD-FDD ibintu bikomeje kuba ibindi hano mu gihugu cy'u Burundi. Abadede bimeze nabi cyane, ntago bari kumvikana kugeza naho barimo barashaka kurogana. Ngira ngo na makuru twakomeje kugira dukurikira batubwira ko bamwe na bamwe barimo barashaka no kurogana. No kuvuga ngo zimwe mu nkuru navuga ko zishobora kuza gukomeza kugira ingaruka mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Karemba, ariko buri hari nakandi kantu numvishe ngo ingengo y'imari y'igihugu buriya ngo ibintu byose amafaranga ajya mu burezi, amafaranga ajya mu buvuzi, amafaranga ajya mu bikorwa runaka, kubaka inganda, guteza imbere igihugu muri rusange. Ubu ngubu ngo nta wundi muntu ufite izi nshingano mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yo kubona ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ngo abantu akomeje kugendaho inshingano bose bakomeje kugenda bigwizaho, ariko nanone ngo umwera uturutse bikuru bucyakwiriye hose. Abo bayobozi n'ubundi baba bagomba gukora nkabo. Uvuga ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze ngo gufata imwanzuro ukomeye cyane wuko amafaranga azajya ajya muri ibyo bikorwa amenshi muri ibyo bikorwa bizajya bigenwa ndetse kandi bigakontororwa n'umuryango we guhera ku mugore kugira ku bana be. Mbwira ukuntu igihugu cyose uzajya kugikwirakwizamo amashanyarazi, umugore wakirirwa
azenguruka igihugu cy'u Burundi, abana bakwirirwa bazenguruka igihugu cy'u Burundi bareba yuko igihugu bari kucyubakamo amashanyarazi cyangwa se bari kubaka amashuri. Yes, birumvikana yuko ari ibintu bigoranye cyane. Ibintu bigoranye cyane ku buryo buri muntu wese yumvisha nicyo kintu yagitekereza akavuga ati ese noneho Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu ari gutekereza cyangwa ari kuvuga azabishyira mu bikorwa bimuhire. Yes, ngira ngo Bwana Kayemba Aimable ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kuvuga bwakira bugace, reka duhe wa muvandimwe wacu aje azasesengure kugira ngo natwe dukurikirane ibindi by'umwihariko mu kanya ubwo turaza kubagaruka. Uno munsi nagomba ko tuvuga ku kiganiro kijejwe kivuga ku bibera muri politike za East African. Kenshi twibanda gusa ku biba muri Uvira, hagati ya Uvira, Kongo, u Rwanda no Burundi, ariko uno munsi nagomba yuko dutereza amaso kuri East Africa yose, ibihugu bya East Africa byose, cyane cyane ibyo tumenyereye muri politike zabyo. Uno munsi turavuga kuki nagomba tuvuge ku leta zo muri East Africa zidashobora, amaguverinoma adashobora guhindurwa n'amatora. Ubwa mbere tuje ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Kubera iki? Kubera icambere ubwoba bw'uko leta, ubutegetsi bushobora gufatwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, noneho bigatuma ibyabaye mu myaka ishize itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye ku Rwanda byongera kugaruka. Ikindi burya iyo umugambwe umaze igihe kininiya wariyubatse imyaka myinshi, haba harimo ababifitemwo inyungu, baba barubatse inyungu zabo, baba bafite ubwoba yuko mu gihe hoza ubutegetsi bushasha izo nyungu bashobora kuziburiramwo. Ndetse iyo point ya kabiri niyo muza kubona igaruka ku bihugu byinshi. Tugende igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi naco nyene ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Umugambwe CNDD FDD n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi bw'igihugu kubera ibintu by'amatora, na cyane cyane bobo nta n'ubwo bafite yuko yenda leta yo bita leta y'abatutsi yari imaze imyaka myinshi kuva kuri independence yoshobora gutsinda amatora. Ibyo ntibyoshoboka, ibyo ntibyokunda, kuko bavuga bati abatutsi mu Burundi ni rubanda nyamuke, cyane cyane kubavyemera. Ndiko ndavuga kubavyemera ibyo bintu by'amoko kuko bibaho, ariko ku ruhande rwanje narabwiye ko ibyo ntabyemera. Abarundi n'abarundi, namye nkurikirana ikiganiro cy'uwahoze ari umusenatere umukuru wa Sena mu Burundi, avuga yuko by'ukuri ibiranga amoko bituma ushobora kuvuga ko uyu mugwi kanaka ari ubwoko mu Burundi atabihari, yuko twese abarundi turi ubwoko bumwe. Aho namushigikiye kuri ico gitekerezo, kandi ico gitekerezo arico gishobora kimaze kuva mu mitwe y'abarundi, coshobora kuba kikarangiza indyane zijanye n'ibintu by'amoko mu gihugu cy'u Burundi. Rero nkaho nkaba numva no mushimira cyane ku bitekerezo byiwe yavuze. Uriya Bishop yarayoboye inama nkenguzamateka y'u Burundi, kuko ibyo avuga byumvikana. Rero CNDD FDD n'umugambwe udashobora gukurwaho n'amatora, cyane cyane ko umugwi akagwi gatoyi k'abagize CNDD FDD bamaze kubaka inyungu nyinshi, batopfa kwemera guheba izo nyungu ngo nuko habaye umucezo canke umukino w'amatora. CNDD FDD rero leta y'u Burundi nayo n'umugambwe udashobora guhindurwa n'amatora. Tugende muri CCM Tanzania nayo nyene umugambwe CCM n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi biciye mu matora, kubera ahanini umugambwe CCM uracagendera kuri ideology
yuko Nyerere yasize awubatse nuko abatanzania bamaze imyaka myinshi atawundi mugambwe babona atawundi mugambwe bizeye gutyo rero nubwo icamwa ca Chadema cogerageza ibyo ari byo byose hashobora gukorwa uburyo atawundi mugambwe ushobora kuba wahindura intwaro muri Tanzania biciye mu matora hamwe nuko nabo nyene burya muri CCM harakagwi gatoya k'abatanzania bari muri CCM bamaze kwigarurira ubutunzi bwose bw'igihugu ca Tanzania ku buryo rero bavuga bati mu gihe hoza uyundi mugambwe mushasha nka Chadema canke undi mugambwe ati byotuma izo nyungu cane cane nk'abantu bari ba Kikwete buriya hariyo n'ibindi bicocoro byo muri Tanzania by'abagenerale benshi bapansionye bakava mu gisirikare badashobora kurekura ubutegetsi kubera inyungu nyinshi bamaze kwirundira ko bituma bavuga bati hamwe hoza uwundi mugambwe wo twihora kuko baba bazi ko byinshi byavuye mu biturire canke mu kunyonora leta ivyo rero byotuma badashobora kurekura ubutegetsi ntabwo borekura ubutegetsi kubera inyungu nkuko nabibabwiye ico kintu c'akagwi gatoya kaba kari mu migambwe iyoboye ibihugu niyo mbogamizi y'impinduka zishobora kuza mu bihugu bitewe n'amatora ariko cyane cyane iyo uriko urakurikirana niyo migambwe iri muri opposition iharanira gushika ku butegetsi muri ibyo bihugu usanga ata programme zo kwemeza abaturage zatuma bavuga bashira imbere byatuma bashobora gutorwa kuko kenshi bavuga ibintu by'amoko bakavuga ibintu by'ubunyoni ku buryo nabo nyene ndetse iyo baje ari bashasha nkuko atakindi bashika bakora atari nko kuba amasiha mu bigega bya leta tugende muri NRM mugambwe wa Yoweri Museveni muri Uganda ni gukurira agashitsi umugambwe woba ugomba guhiganwa na NRM wiyumvira yuko ushobora gushikira ubutegetsi bice mu matora ibyo bintu ntibyashoboka kuko nkuko nababwiye riya migambwe imaze imyaka myinshi baba bariyubatse mu migwi mitoye cyane imiryango y'umukuru w'igihugu baba barubatse inyungu nyinshi ku buryo rero umugambwe wari wose mushasha woba warabuza kugira ngo ube woyobora igihugu baba biyumvira yuko ushobora kubangamira inyungu baba baregeranije iyo myaka yose rero n'umugambwe wose uza uhiganwa na NRM yo mu Rwanda nta byizero plutôt yo muri Uganda nta byizero na bike ufite yuko ushobora gushika ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora twovuga ikindi gihugu kihe Kongo umugambwe wa Etienne Tshisekedi uyobowe n'umuhungu wiwe uno munsi nawo nyene uriya mugambwe nimba witwa gute uriya mugambwe wa Tshisekedi nabo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi kuko ugizwe n'akagwi kigaruriye itunga ry'igihugu karajwe inshinga no gusahagura itunga rya Kongo no kutababara abaturage rero uriya n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo binyuze mu matora rero abo bifuza guhiganwa n'uriya mugambwe wa Tshisekedi ariwe bita Beto uriya mugambwe nawo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo nuko byoba biciye mu matora igihugu conyene leta ishobora guhinduka binyuze mu matora n'igihugu ca Kenya igihugu ca Kenya nico gihugu conyene muri East Africa ubutegetsi bishobora guhinduka biciye mu matora kuko buriya imigambwe yo muri opposition muri Kenya nta migambwe ya kera iba ihari iya migambwe ya kera yose yagiye isambuka ku buryo iyo hageze ibihe by'amatora imigambwe irisambagura bagashiraho amahuriro mashasha ayo mahuriro mashasha rero niyo atsinda
atsinda amatora urebye nk'ibyabaye kuri uhuru yihuje na Ruto batsinda amatora kuri Ruto nawe yihuje n'abandi bo mu migambwe cyane cyane abava mu bwoko bw'abakikuyu nibo cyane cyane bakuranye baheba uwabo Uhuru Kenyatta abona gutsinda amatora muri ubwo buryo ku buryo usanga muri ibyo bihugu ka Kenya hatsinda amatora imigambwe amahuriro y'imigambwe yishize hamwe cyo gituma uriya mugambwe wa William Ruto washoboye gutsinda amatora kuko yabaye ihuriro rishasha ryashoboye ujya mugambwe UDA yabaye ihuriro rishasha ry'abantu bari bavuye mu migambwe myinshi yaba bari bavuye muri ujya mugambwe wa Uhuru abavuye muri ODM bari bavuye ku nyuma abakamba bita bari nyuma y'umuntu yitwa Karonzo abo bose bamaze kwiyungira muri UDA bashobora gutsinda amatora muribuka kuri Uhuru Kenyatta atsinda amatora ko bakoze ikindi camwa gishasha kitwa Jubile bashinze Jubile babona gutsinda amatora rero ni muri ico gihugu ca Kenya dushobora kuvuga yuko imigambwe ishobora gushika ku butegetsi biciye mu matora ariko ibindi bihugu nabadondaguriye nababwiye impamvu none vyogenda gute kugira ngo intwaro zishobore guhinduka muri ivyo bihugu intwaro kugira zishobore guhinduka muri ibyo bihugu niyumvira yuko ibitekerezo bitangwa n'abantu bo muri opposition bikwiye gushingira hanini ku bijanye n'ubutunzi bakareka gushira imbere ibintu bijanye n'ibintu by'amoko bakareka gushira imbere ibintu bijanye no gutanguza intambara kuko ubwa mbere ibyo bihugu nkuko nayabwiye yaba Tanzania yaba u Rwanda yaba Uganda yaba Burundi cyangwa u Rwanda ni ibihugu byamaze gufata inzego z'ubutegetsi ku buryo izo nzego z'ubutegetsi zikingira kagagwe gatoya kaba kari ku butegetsi kaba karigaruriye inyungu zijanye n'ivy'igihugu rero mu gihe imigambwe iri muri opposition twakwita imigambwe iri muri opposition ubwa mbere muri ivyo bihugu bagomba kwikuramwo urugamba rw'umuheto bakagwikuramwo ahubwo bagakoresha strategy zibiri yo kwinjira muri uyo mugambwe bakagerageza guhindura ivyiyumviro canke abategetsi biciye mu mugambwe indani ariko atari umugambwe uboneka ko ari umugambwe woba uri ugitangura canke uvuye hanze canke witwaza ibintu by'amoko hanyuma rero cane cane kampanye zabo canke agenda politike zabo zikibanda ku bintu bijanye n'iki n'ubutunzi kuko ahenshi abo bagundira ubutegetsi ahanini n'ubwoba bw'uko bokwakwa isahani y'ifungurwa bafungurirako ibyo rero ugaca usanga mu gihe abantu bifuza guhindura ubutegetsi muri ibyo bihugu badafite ibitekerezo bishasha bishobora kwemeza abaturage benshi kandi ibyo bitekerezo bimaze kwemerwa n'abantu benshi ku buryo uyu mugambwe cyangwa iryo shaka rigize igikorwa cyo gukoresha inguvu boreka nabo gukoresha inguvu ahubwo boba baremeje abaturage bagahagurukira rimwe bagashobora guhaguruka bagacuvya inguvu za gisirikare kuko abo bategetsi inguvu za gisirikare bakoresha ntizishobora kunesha abaturage bose mu gihe boba bahagurutse barondera kugira ngo ubutegetsi buhinduka ariko kandi byonagorana mu gihe ubutegetsi bukora neza mu gihe ubutegetsi bukora neza ndabahaye karonko k'igihugu cy'u Rwanda usanga abaturage bafashwa mu buryo butari bumwe umutekano ari wose ibintu iterambere riba rigaragara
biba bigoye cyane kugira wewe uve hanze uzane ibitekerezo ngo uje guhindura igihugu kiba gifite guverinoma iyobowe neza. None mu gihe guverinoma iyobowe neza niyumvira ico gihe yuko banashatse abaturage buhurikira muri uwo mugambwe bose, hanyuma rero buriya buntu butagenda neza bugakosorwa na cane cane hagatezwa imbere ibindi bisata nk'ibisata bijanye n'iterambere ry'abaturage bose mu by'ubutunzi, bitume abaturage badashobora kubona yuko kumbure guja guhurumbira mu by'ubutegetsi ariho hari amaronko, ahubwo bakabona yuko abantu babwo bagiye muri za business, muri za investment, ariho babona amafaranga menshi kurusha kuja gukorera umushahara muri leta ushobora guca kabiri gatatu ukirukanwa. Rero nivyo bitekerezo nagomba gutanga cane cane bijanye n'amatora canke ibivugwa ku mareta ari mu bihugu vya East Africa. Sinavuze kuri Somalia canke Sudani